member song te thian le la liswa krista min chi bai ka buk chuwa I boin chuna hian thian thu soi na le rong bon report un te min pe a kan lom em a I boin a hian ka tum dan chuan thian thu ba ka rong bon report lem le keima ka jin kong ka ti ma yang I a journey ka ron soi ka du do le ka hey in fiat angin I Janet ma eni hi kan team Thailand kan team min ron join tour ani a ti chuan ni kum lama ti pom min ron tlok to a I PowerPoint ka heta I kan han tran thai chuan I ka background lem so ron soi ka du do le ka hey in fiat angin Thailand a chuan kum som hi le panga pathian khong na za rong kan bol to a chuan Australia hi chu kum sang ni atanga ron ka le om thin te kan ni a amo chu voi hi kan mel in mu voi khat na ani a kanin in classroom em a dik chet chon soi frank ten han soi ila I kain classroom na po hi a chan ber chu zo trong hi thiam tok in kai ngai lo ba zo ni mai la chuan tun ma trong hian som na po hi kan dong zo thin na amo chu I excuse te siamin I han hun kha kan ok mang chau zel amol chu tun chung chu ma engi hian min thret chiangin kan hun nei dan te min thriat sakpuya I hian hun tha te min po chai saka bangin ko fan te chunga po lom thu kan sai hey in thriat angin zo trong hi chu ka du to kan express thai lo mai thaya amol chu ei keima ni kan mi zo community a po hian I thang thar te jing a po ei keima ang thowa I zo trong har sat na nei te po in om train ka sia a chu wangin khami awang khan tle min ka in enge voin chuna hian keima ka jin kong ti mai ka journey hi ron sei ka do do he ka tum ben kha chu thalai te le he ta I ke mani thalai te point ke mani kan ni na kan in thriat chian le I pathian ni min da na hmuna hian entin nge lali swar ring tu le anung zui tu kan ni na lai a hian entin nge I kan nun zen ang ti kha karon soi tum ber khani a ti chuan hei ka journey hi chu thriat angin kanu le pa hi Mizoram ni a Mizoram atanga I Baptist Church of Mizoram thon chua in I pathian pon ram mission lama hian missionary pasaper khanita kanu le pa hi ti chuan Assam ram a hian ka seilian ani I Assam ram eta North East India hian chuan ka thian du hi Nagaland state ami ni a ani hi Naga ni a ti chuan kan in nei hlim khan Mizoram a pro pastorin tharuk hun kan panga chuti lai chuan ka thian du hian ka pi le pu te hne na kan om wangin lo thani lovin Mizo trong kan man nga ya ani po I zo trong hi tle ma song hi chu athiam a rel thai mak lo ti chuan Assam a hian raba zinga hian kanu le pa hi rong an bol thanan mase chu Assam rama hian Australian Baptist missionary ho hi rong an lo bol tran to a 1958 vela tangin ti chuan kum somvel an rong an bol nuwa khan heta China lamin India minon be khan security kha sokarin an pek thailo wangin an visa kha an renew sak tolova ti chuan khati lai khan Dubri khwa hian DC kha mizo an oma purema Dr. Rema CL Rema ani chuan heta Mizoram Baptist ko fran kha enge missionary tin ron thon theng em ti in ti khan an soi hova chu kanu le pa missionary an rong bol na khong an tran dana ni chu ti chuan dik che chuan Assam rama piang le seilian kan ani chu nam dang zinga chu nam chu raba anti chuan te tangin raba trong boka thiam Mizo trong po kanu le pan min zertir ti chuan boarding school aminda boarding school ka han kal khan sap trong vekin trong ai kum nga chau kani ti chuan thakua kha kanu le pa pom hulovin boarding school ki ta Darjeeling a West Bengal a minda a karon ho khan ka raba trong thiam le Mizo trong thiam kha ka thei hil veka kanu phei chuan trap ngoi min petrina amar chu thlathum chung khan tlem ma jong ka chu ti kan ka tha chuak le a ti chuan raba le Mizo trong khan kanu chu te hak bele thaya amar chu school kan le huna khan sap trong ka thei ngil le factory ni chu tiang back and forth anti ma yang sap trong chon mo my first 5 years ka tiang khan hun ka mang ta ni ti chuan boarding school a kum som pathum kaluta
kindergarten KG atangin Paul Sompanit thleng chuan rabazi akhan kat ni ka sai lian ani kanu le pa rong bol na hi ka hrethiama amor chu an rong bol na le anin pek na awanga he ta Mizoram po na sai lian kan ya wanga du ang to ka Mizo culture le trong ka thiam lo na kha kan lung oi lo na kha kanu le pa chwa khan ka dem mani i sa trong chuan resentment I had some resentment for my parents Frank don kan soi ma yang dik che chan he ka soi ngai vak lo wa Mizo thian te ko ka nei boarding school a amo chu trong te ka thiam tok lo wangin Mizo trong po ka pai Assam rama sai le kan ya wangin nang chu vai ni tin ka lo thin trong i pa ya Mizo in le wang ti te point chu tiang chon tun lai pe chon it's almost like bullying mo kha ke ma context ani kham ya wang khan he ta Mizoram ma farlo mang tu ra kan ho point i ke ma cousin te kan una te point ngati nge mo na ma ti min ko mai thila ngati nge trong he thiam tok lo tiang te point i ka hlok na sa kham ya wang khan ke ma hian confidence kan ita lo ni i ti khan i lekha ka zir zowa chon Shillong college ka lu ta i science ka zira ti chuan science ka zir zo khan master degree i ka chun zom le kum nga Shillong ka om ta chu ta chuan ka tum ber chu Mizoram ma let le a ma ani trong mani roots iti mayang a khan in deep dive kha ka vision ka tum na berani amor chu pathianin kongdang min lo buat sai saka tuna chuan kong thazok ka ngaya chu arong bol turi min ko ni Nepal rama hian I education ministry hian somna ka donga pase khami ma khan dik che chon ka pa hi adam lo na sa Guwahati civil hospital kan da doctor phe chuan I dam thachuak thei tura po an base se lova amor chu khami kum khan pathian hena ka trong traya I sa prong chon bargaining mo deal na entirnan I chutia minti sak chuan heting angin tin I rong ka bolang ti ang khan I ka bargain ani kan pathian ne pase mak takin ka pa kharon dam chuak tha amor chu kha ka intiam na pathian ne ka intiam na kha chu ti khan ka da tharingot ka bo zui lem lo amor chu athale khan 1993 kumani chu 1993 kuma khan I Nepal rama khan rongbo turin min soma heta hey MSCC iso dona chu wangin heta kating education lama rongbo tura mi kan mamo ti in somna thandi ka hmuwa mase khami ka hmu khan khami zona kha I saprong chon it kept on nagging me ti khanita min thla lo ni khami zona khan I minon deng na sa Nepal rama rongbo turin he ta khan pathian ne na khan trong trai na mangin po en tiam to en pe to khami wang ta khan Shillong khan semester pakhat che kala ba kha chuti lai chon trong trai na nen kanu le pa te ronin hi pathian ko na ani thai ngem ti in hun kan manga ato pa chon conviction kan eta pathian in arong bol to min ko ani ti kha ka tum ber ka chu going back to my roots ka Mizo language culture roots akhan ama chu pathian khan pathway I kongdang kha min lo buat sai sak zo khanita ti chuan ki kanuania 1968 missionary in pek na ti chuan chuti lai chuan sap nurse po kha an la oma ti chuan min deliver to hi Beth McDonald ania Beth McDonald hi tuna hian New South Wales Hunter Valley hian Aladama kum som kwa pangana birthday po along che chu ikanon kalapia hian ka han plo trina chu tle min ka enge ka background karon soina chan thla karon ta yani ti chuan pan kuma po khan nikum November thla khan mission compound na ko usan kanu le patin an din kha an kum som nga na an loma chu da chuan kanau len hian min soma chu kan connection ani chu kapa hi Reverend H ro khama ania kanu hi pi lal ro chami ania ti chuan ka hello le hitlam zoram nen connection in nei dan Mizoram Baptist Major Paul hian president tum hian ani to kanu hi ti chuan kanau ka changche hi larin puyania apasal mani BCM pastorania tuna hian nan Mizo zinga hian rongbola ministry
มารวายกันเตเบอร์ฮีเซลกอนคริสเตียนไฮสคูลจิรติฟตัวเนี้ยภาษาฮิด็อกเตอร์ที่ชวนเกมาจินกองก็สวยตุ่มเบอร์กันสวยชุนสมเสลังก็ตุ่มด่านก็ชวนขี้ไทยเรามาจังคันกลางเรามาคันเล็ดเลยกันตัวนี้อามาจุดปะเทียนที่คันคงดังคันมินหอนสักอันนี้ตาที่ชวนAustralian Baptist Missionary Society ฮีกันชุ่มเต็นแอนเทียนอินกุ้งไก่นะตู้มาจังอินอันไหนทีนั่นนี่Adelaide ก็อุรัน Enfield Baptist เขาฮิจวน parcel เตทอมโน second hand เตtour อังเทเตปอฮิมินอนทอนทรีนะก็มีวางคันอัน how to เตปอฮิมินอนหลอกทรีนั่นนี่ตู้มาจังอินจู่วางอินเฮตา BMS ซาปรัม England โอวินมินซอมไลคันมวยหรอออสเตรเลียเนี่ยเฮ็ดอินกุ้งไก่นัดทะจอกกันในเสียอินตินเงรงบอลลานนั่นแต่ partnership แต่อมเทงเอ็มตีอินจอนั่นแต่กันเสียมาเฮ็ดลำออสเตรเลียลำบางคันอันเราดูมายาจู่วางอินออสเตรเลียแหละที่แต่กันบัพติสต์ก็ฟัน try to แต่ค่ะMOU อัน sign นั่นนี่จู่มีกัลตังจวนเฮ็ดลำออสเตรเลียกันนนชุกะที่จวนกัดเชียนนูฮี Bible College ปูเน่ South India เห็นกันอินตงกันอินชาระที่จวนมิโซรัมทารุกpastoral ministry กันในจอเฮียนคุมสังหิคุมคันออสเตรเลียกันนนกันนี่ติดชวนคุมขัดไอแลนด์คุณกันฟังเฮตาติดชวนไทยแลนด์รองบอลตูรินกันชาวนี่ตัวนั้นเฮียน Northern Thailand เห็นกันอมเมกาติดชวนแบงกอกกันคุมขัดตรงกันซิระติดชวนถึงกลางขวาบ้านตาคันคุมสังหิเลปฏิจังอินสังหิเลปังอาเทงกันอมตาติดชวนบ้านซาถึงกลางขวาอันนี้แหละจุสังหิเลปังอาจังอินสังหิเลสองปฏิติดชวนกลุ่มสังหิเลสองปฏิจังอินตุนเทงอินเชียงใหม่ขวากันอมตาจนกันถอปุยอินเทรเจียงผู้ทั้งเรื่องมาและปีแคโรลินเต้แต่อันนี้ติดชวนกันถอปุยดังกันorganization มีจูเรมมาและลัลฟักซัวละอินโดนีเซียรองบอลเต้แห่งเฮาฮีอันนี้รองบอลนัดเล่มกันสวยก็สวยเทียมดานเปกันรองบอลดานที่เฮียนก็หันสวยเฟียงไงกันเสียเทียมดานตัวจูการภาษาแหลกกันอเดเลดกันอมไลน์อเดเลดก็ฟันกันต่อติดชวนกันอินคอมบางค่ะกัดเทียนนูและกัฟนูเฮียนมักเลยไม่มิโซรัมง่ายแล้วตอนนี้จูคันเตียข้ามีก็ฟันใจและworship กันในและตรงกันมันขัดจวดอับโบรัวกันมิโซรัมกันอันนี้ง่ายนี่จะจูเกี่ยมันนี่มิโซเฮียนปะเทียนกันเบียเฮียนเกี่ยมันนี่สไตล์กันในฟิล์มใช่ไหมกันใจดันเตะเกี่ยมันนี่กัน worship style เตะก็สวยทรีนะตูนมากัน missionary เตะพออันเทียมก็ตีนะจู sweet spot ซับตรงนั้นมันจูอัดชัดนั่นไล่เบอร์มอentryอลูเทนะลายอิติมาอย่างอันที่นั้นคริกเก็ตเฮลโฮจวนคริกเก็ตแบดในเฮียน6อาหารวอกตัวอีจวนเฮ็ดแต่อันหวยละมาเฮียนเล่เป็นยังไงวอกก็จวน6จวนแฮมก็อัดให้เจละก็สวีทสปอตอันตาจวนว่าเกี่ยมันนี่มิโซเฮียนสวีทสปอตกันคัลเจอร์กันหมู่ฮีใจละมันนี่จวนใจละมาพอดันใจตรงนั้นพอนี่หรอวะอันใจดานะพอเฮียนควงแต่และควงเหรียญที่ง่ายตัวอินเทอร์เน็ตให้โจรมาแต่เมียนมาแต่ปอนี้อันนี้อินกระเรงมิโซก็ฟันขจวนข้ามีปัจจุบันขจวนกันใจข้อมเฮียนปะเทียนฮีกันชุ่มริ้วแต่ก็ต้องพอยกันแบบไทยนี่จู่ๆอัดเชียงรู้ตัวจู่ๆยังพวกจวนไทยโฮพอเฮียนอันมานี่สวีทสปอตอันไหนแบบเขาจู่ๆกันตุ่มนับแบบจู่คอยไล่เชียงนี่อันสวีทสปอตค่ะตีขันิตาจู่ว่ากิน contextual approach กันตุ่มแบบนี้ตาตัวนั้นเฮียน faith communitiesก็ครั้งแต่now itu mayang house church model angin kan om nuala chuan chumi ba ka chuan kan ko ran try to take training pu de manan hian kan petrina thlatin ni hi chuan ka thian nu hi ama rong bol na hi chu lemin a creative itu mayang lem ka thian nu background แท้ๆ so yang kan chairman พวกคันหุ่นคันเรนวักตุเรนไม่ติลว่าอินทรมลวินกับไฟขัดนั่นนี่พวกก็เชียนุหินากันเนี่ยอันนี้จะ background ให้กี่มันให้เองอังโล opposite เชียนี่กี่จู่กันดูเลยป้าค่ะ missionary pastor กันนี่ตาอันนี้ให้ป้าให้สรการ minister อันนี้ตาจู่ว่าเงี้ยอุณาปักวันนี่อามาจะอันดูเลยป้าให้ปะเทียน treatment นี่นั่นแหละคันอันฟาเตคันเก่าคอมา
pakwa fa pakwa pathian in malmin soma pakhat tal hi chu pathian rongpo turin kan ban du ve ti in trong trai turin an phu tani an fa te kha ti chuan vi hi pathian in athin lunga thuwa soi niang ei ma ni nge yang ti khan in rin na kha aneya ato pa khan alo ning nge maya ti chuan ani po kha tum na ambition kha nei ta ni designer ni te po tum ta ti chuan hemi hei chelam thil fashion design te po kha achak ma se kha chu akhovel ti in engkim kha achan ta azir talova ti chuan bible college aron kala chuta in charge kan ni kum sang ni le pathum kum he ta thingtlang khwa kan om lai khan sap trong he kan zir tir thina no pang ho thai no pang ho ani point min on pui thina ni ma se atui lo ka tui lo phim sap trong zir tir ti ti chuan ni khat chu kan in bula hian I think so trying kan ti kha some message host some and met to more beauty parlor suffering beauty parlor kha oma ti chuan khami beauty parlor ma khan nu ho kha ani nga khom ani an pun tur kha ti khan an nui an in kom kha he ta in chunga tang khan alo ria azuk en thla kha khang nu ho zi khan tel ve kha chak ta ni khang ho zi khan pathian rong bol kha tu ta so ka he ta no pang ho sap trong zir ti rai kha chuan khatia angai tu lai khan pathian in athin lunga ti hian ran da ni keima tan khan I chak le I du song kha I hlana I chan ta veka amo chu tuna chuan ka pe let che ti in ti chuan mak khati lu to ka enting nge chu 2002 ani chu khati lai ka chuan khati anga enge missionary summit ang khati ka chu I mission a po khan an ngai to vak lo ala om lo hrim ti chuan kan team meeting a khan aron soi chua ka pathian in thu aron soi dan athin lunga kan leader te kan colleagues te po khan athalu tu ka lom khami platform kha athalu tu ti in min support ta ti chuan zira heta India let le in ti chuan chu arong bol na pakhat ani beauty consultancy ti chuan chui ba ka chuan hei nu housing a hian sabon siam te shampoo siam te cream te khatiang kha azir tira chu arong bol na tlang pui ania kan tumber kha chu relationship siama thai ho te hi pathian hena ruai lup kha kan tumber ani ta ni chui ba ka chuan kan rong bol na peng khat le chu hemita thai ko ran pani than sawan ko ran le ban bua ko ran hi thai pastor an nei lo na hian pastor angin min da ani ti chuan hei hemi thla ka phei chuan khami kor fual nen kimi ko ran phei chu presbyterian ko ran ania in thria dang hin ke hi baptist pastor kania amar chu ko ran ka en kol hi presbyterian ko ran ani thailand a chuan eng mahar san om lo kan in sui khom vek khat kan ni vek hi ta thailand a chuan presbyterian le baptist po hi chu kan rong bol na tlang pui ni ti chuan hey disability housing hian rong kan bol tla kan bol bo kan soi tam to bak longa khatiang lam pang kha chu kan soi tam to bak longa chuan mai angi kha tun kum April tha kan regional retreat a khan aron tel theya ti chuan ani hi kan team member thar tur ani ti chuan adang le chu Nick le Carissa Western Australia mi ani chu keima mo phuna hian Vietnam le Cambodia le Thailand hi na hen ka encall me ka ti chuan mai angi in ko ranin min non pe iti ma yang ti chu tiang zong in kan bua kan lom ti chuan he kan in partnership a hian he ta thil pek nen chok ni lovin kan be sei dan chuan minat ron tlok nge tu la kan langai chu kan song hal tel chu ni Victoria Mizo ko ran Thailand a minat tlok nge turin tin a big takin thalai ho hi ka kalna pia a hian Asian background ho chu he ta second generation third generation Australia ani na hian Asia lampang hi tlok turin ka du thina a chan chu he ta hian enge a sense of gratitude kan nei theina turin pathian in min kai roina ma engi ka impress iti mayang ka fak em chu a chan chin min han thil hian a toy zong in soi ta mai la Australia ron thlen hi promised land anga hian thleng tura hian bitam jok chalang na ya ma se pathian ko na dong
chu wangin pathian in promised land apeka kha na ta khian Australia ni lovin mun dang te ni khala ta khan kai ma ni point ko thranam point kan thayam to ka kan support thai le he impact na ro pui sia hi mai hi pa ka thel thina hi testimony ani so Israel turin kan du chu wangin bitam tak chuan ram nuam zok ram tha zoka kan ron thlan hi chuan unanga kal hi chu kan du fak tok lo har sat na tam tak kan ron tok to wangin ama chu mai ngi chuan pathian ko na an don chian em wangin le dik che chon mai ngi a journey kan en chian hi chuan ama connect to ber ka chu heta kan baptist officer thok te kan lo ni en tin nge no in mu te pok kan lo sre lo fa ti kan pathian in kong khalo man sak zela chuan tuna hian a support te pok pathian khong ai na zara akal tha chho zela kan be sei dan chuan na kum January thla ama February thla hian minon zom thei tura nga ya puthang remat pudema te chung hi na kum February thla an ron farlo don ni ti chuan tharuk an ron om dona ke ni chung kwa cho kita ron bolin kan om dona ma engi kan me se kan mo me mani te kha ko ran mi pui te kan ron thil le chuwa trong trai na point e tran in no lak turin kan ron be se kan ron cha chu ni mizo identity claim ron soi ka du do hai ka pathian thu a ka lu ma in hi thai pa ni a ming hi kasem pu kasem a hi kum som ruk le tlem ani a hemi Bible study aron zirtir atang khan pathian thu hi adu em ni lali swa zirtir hi tha ti a ti chuan hun rei lo te a khan a in ka a honga heta Bible study a ina nei turin ti chuan rei fak lo khan ani po kha ring tu aron ni in baptisma aron changta ni pu kasem a chu i sap trong kan hang nge o thai ho tan khan so Kasem is a believer and he's around 60 something years old he came and was part of our Bible study and he really loved the teachings of Jesus but in Thailand one of the biggest issues that the Thais face is their identity Thai ho chuan Thai kan ni chuan Buddhist kan ni turani ti kha chu ke mani mizo po kan ni thowin ka ring mizo kan ni chuan Christian kan ni tur mizo a hian Muslim mo Hindu hi chu an wangin ka ring an omani point ke ni chuan mak kan ti em mak entin ni thai chu tiang ang thowin amongst the Thais if they are a Thai they believe that they should be a Buddhist and that's what they've always been all these years so for a Thai Buddhist to become a believer a follower of Jesus is a huge jump it's an identity problem chu wangin Thai zinga rong bol a har sat na em ber chu pakhat chu identity a hian an boy they see Christianity as a Western religion mase entin nge he gospel hi Western sa pho ta ni lovin hi kan safai ta pathian ni min pe kan hi ti kha kan thil thiam angai ta chon look pu ka sema hi ti han baptisma kha changta a chan nuin ti hian a life a identity kamin ron thil fi ani he took a coin Kasem he took a coin and he placed it on the table do kana kana da I duli this side is the old Kasem atia ti chon khami duli kha coin kha he flipped it and he said this is the new Kasem but it's the same coin duli kha in thak lo it's still the same coin duli chu wangin Kasema mithar kha Thai kala ni reng entik ka ma ka Thai ni na hi abodon lo my identity will never be lost but what has changed is my internal heart transformation when I have discovered Jesus so Kasema chuan that's how he explains his identity so tu na point ke po hi I'm like you all I don't speak my own language fluently I don't know my culture probably 100% as most of the adults know here but I know that I'm a follower of Jesus my identity is a follower of Jesus and my identity is how God has created me I am a Mizo because God has created me to be a Mizo ka identity chu Mizo kan ni frem pathian min siam da ni up ma se because of circumstances because of situations because of workplace because of universities and schools we have to grow and assimilate and we have to live there but let us always be convicted that we are a follower of Jesus first
and God has created us to be a mizo that will never be lost strong like culture ก็จะกันเทียงอังตอกตอกินกันซิรเฉาเสียละงะกันเทียงตอกตัวเองกันวงอ่ะงะอามาจะกันมิโซนี่นะก็จะเอ็นติกามาอบ่าวใช่โลปะเทียนมินเสียมดานั้นนี่ตลัดวางินจู่วางินกันฉลายปุ๋ยแต่ที่มายัง I still feel young in my heart in my mind that I want to encourage you that have a conviction that you are a follower of Jesus you are a child of God and you will always be a mizo your mizo might not be good enough your culture understanding might not be good enough but that's all right it's your identity in Jesus and who God has created you to be as a mizo that's the most important thing and you can feel confident and be proud of that với nãy hiện ý bát thiên thút lem rồi soi ri khá cái đủ đâu hay cái câu phản ta na anh nghe trong cái tụi ra cái này chú FSC bung li trang khát trang thu hít lem cái lòng chia ra na chú thì chuan in ngày lom na lệ thu hỏi rồi na song này à mà ngày na in độ tôn chung à độ thấy na này à rem na phù na chuan thà rau in phum khát na chú vong tụi ra bé à cậu na chú phù ông tụi rin cái lal ba mi tang hiền cái nghe na chú khai lại tất cả lal ba mi tang hiền cái nghe na chú à thì cậu na chú phù ông tụi rin to live a life worthy of the calling FSC bung lia hiền Paul and atum ber khát chú he mi cậu khăn te kha in pum khata pathian mission ki lot ling tur khan rong bol tang turin aputin adoni amor chu dikchia chon pola kha chuan strategies amor entia ti tur nge atran mi alo chang khata hen atran dan chuan akau na chu phua om turin live a life worthy of the calling that you have received ani le khami calling kha enge ni tia kan han enchian chuan FSC bung khat bung hi bung thuma kan aron soi chiang ka vekani pathian min hmanga ema wangin min thang chua ka afa te kan nita a ti chuan lali suwa krista thi na cross a thi na wangin lan chua te kan ni a kan chan nam na kan nei po hi kan thil ti theina omo thiam na awang ni lovin pathian khoi na wang liao liao a chan nam na tong kan ni a ti chuan pum khat turin min du a ti chuan a mission omo a fin na le a ro puizia hi ti lang chuak turin ko khran hian ko ran kal tlangin min somani ti hi FSC bung kha tangin bung thum akhan kan hu chiang ema khami zong kha who I am in Christ is the most important one before what Christ wants me to do omzia chu polan asoi ber chu character kha apoimo character kami zo trong yen ting kan dang o mai kan nun dan kha Christ mo e character kha kha poi mo ni and dik che chon missiologist pakhat Christopher Wright hian ti han asoi thin I pathian ram he khofe hen azau du anga enge kan ma kan son thelo na chan ber hi Muslim sa khwa amo Hindu sa khwa amo Buddhist sa khwa wang ani mi alo eng wangin he kan ti chon keima ni Christian te ho hian kan nun dan hi lalpan athu thiang him manga tir ko pon ron zia anga nung tur hian kan nung chi lo ni hemi wangin lack of integrity aron ti tani chu Davida king lal Davida po han amanu na po han archiang sam somriat le paru akhan ti hian aron zia ka give me an undivided heart so that I may fear your name chu thin lung pakhat lalpa chu focus one track mind amar chu he kan thriat angin tun he khovela kan om hi chuan distractions atam lutu Mizoram ka kaltrina thu ka soi po hian in la van nai mai ka ti thrina enge engwangin nian ti chuan o Mizoram ai chuan hundang ang Melbourne poni se distractions atam lutu entertainment atam lutu income ai ma hemi hetiang activities ti tur kha alatam chu wangin Mizoram ka chuan khangkha a om lo ni mo community life ka khoi ange kan ni chuan on a Sunday inside a church anita that's a community chu kan van ina kati zorama chuan Myanmar pon ni mai thei distractions ka kan nei tawaklu ama cha hetan khopui liana in omta distractions ka chu thalai hote po an there'll be a lot of competing activities and events and you've always got to make a choice do you come to church or do you go out with your friends character ka poi mo tuk character kan nei lo kha chuan pathian rong bol tur po khan adu angin man kan ni thailo
ประเทศเห็นอดุเบรคจูอักโกนะอ่างผมตูและนงตูรินมินดูจู่ๆพอละเห็นอ่ะมุจียงมาจู่ๆอารอนเงินนะมาสเบรานิจู strategies ก็ได้อารอนสวยมีอะไร activities เป็นที่เราบอกตัวพอสวยแล้วพอยหมดเบรคจู live your lives worthy of the calling you have received อักโกนะอักโกนะเจ้าอักโกนะเจ้าพัวผมตูรินนงตูรินดีค่ะอันนี้ตานี่จู่อันนี้วันนี้พอเห็นกันอิน reflect กันอิน clear กันอินบิเจียนง่ายแหละตาง่ายแหละตากันที่ผมจะอัตราin reflect ค่ะ how am I living my life as a follower of Jesus am I honoring Christ ก็ขณะพอเห็น am I honoring Christ or what's my preference ดุดานก็ขณะพอเนี่ยเท่า member แต่พอเห็นดุดานให้กันไหนเวกถ้าทันแต่worship ดานแต่พอ style แต่พอกันดุดานอ่ะมาจุ what am I doing ที่ชวนอปันหินะชวนปุ่มขันน่ารอนสวยขันวงตุรินมินตีเสียงตุรินมินตีมีอะไร create ตุรินมินตีเรา build ตุรินมินตีเราวงตุรินมินตีวงตุรินมินตีนะฉันจุอินปุ่มขันน่ะฮิตูมาประเทศอมติรตังขันเราอมต่อเร็มๆค่ะเอฟซีบุงเห็นอรอนสวยเจียงเรนนะประคัดบัพติสมามุนขัดประเทศประคัดทาราวประคัดตักษะปุ่มขัดขาประคัด unity ค่ะวงตุรินประเทศนั้นมินตัวนี้จู่มีติเทตุจวน character ค่ะพอยว่าแล้วตา character อ่ะคันอินติงรอนสวยอินไงกลมนะทุนหน่วยรถนะสับตรงเห็นกับ fluent ด้วยค่ะ humility gentleness patience love บอกกัน unconditional love sacrificial love enduring love นี่จู่ข้างค่ะกัน apply เทจวนกัน practice เทจวนก็ขณะพอเห็นอินปุ่มขันนะคะจู่ automatically รอนอมตัวก็จะนี่เร็มกันวงตัวนี่เร็มจวนขมีเงี้ยcharacter อารมณ์สวยแต่ humility gentleness อารมณ์สวยแต่ก็เด็กเจ้าจวนกาลาเตียบุงงาคันสาราวรักค่ะอันนี้เวกันนี่ fruits of the Holy Spirit กระทั่งเราเล่นชาไลโฮคันwhen you think of a fruit tree for example mango a mango tree will never produce a mango for its own consumption ใช่หรออันนี้กันmango tree kan ama mango ra kha ama eyatan chomatan ara mi lo midang te no pong te tan khan kha ra tui ta kha ara chwak thin chu tiang pokin tharau ra kan ti po hi ei mani tan ni che lo midang tan ni zok kan family kan ko khana mi te khan ke in humility thun hoi ro na te in ngai klo na te ka ra chwa ka chuan adong tu kha rok pui ton ni kan pui ka pasal ka fa te ka ko khan member pui te an ni pon chu tiang bokin khami tharau ra kha an ra thai chuan I am in peace with them chu wang khami hemi I character I bona na soi hi ko khan ta ni na poi mo chu kan safa ya kan apply ya kan practice thai chuan in pum khan na ka chu kan wong tha thai chuan a to pa chuan he thon pek khoi na wanga min pek kha trang sari kan aron soi le a chu tu te po hian gifting kan nei vek tin ko fran kan len vak lo ka chuan kan za vai tran ro langai ei mani gifting kan nei zong hi pathian ong bola ta le kan ko fran ma son thei zela turin kan in pek angai than kha chu trong chai na nen than kha ka chu thil pek than kha ka chu zirtir than kha ka chu arup te mi hriat lo wa ong bol char po anom thei chu wangin ko fran hi kan tran rual le ma kan son theina tur chu kan zafaya pathian ne nge thil pek min pek hi enge ni tia enge ka contribute vang he ko fran Victoria Mizo ko fran tan hian Thailand a hen kal kan om to em hei atop na tur ne ka conclude te trap ton ya ka conclude kal kan om to atro ki Thailand longboat race Myanmar a poi om thoi nei thoi ka ringa ti chuan Thailand a hen longboat race hi an war em ya atlang pui thuin mi som thu ma tanga mi som nga chuan na ni ta chu an in compete an in tlan chu ni long an ni ka chuan an in L3 amar chu Thailand a longboat race a hian an vera true hi apoi mo tu chu Thai tong chuan nai รืออันเตียนายก็chu title Mr เรือก็chu boat Mr Boat อันนี้chu
a responsibility อมอพูนนะคะขมีให้มีไทยลองโบดเรสเฮียนจากนาริวัดขาตอกโลโอ้ยหมอเบอร์ขจูลงอันการคันอารัวละการค่ะโอ้ยหมอเบอร์จูวังอินอังโพจักมาเสอารัวละอันการโลขจนเอนติกามาอันใบปุยเตอันแห่ไทยระวังจูวังอินให้มีนายเรือเฮียนริดมข้ารันเปทรีอบีดข้ารันเปทรีจูลงการตัวเตเฮียนอันไงท่าไง what is the rhythm จนชูมีรัวละลงข้าอันการขจวนเนี่ยนะขจูจันจันในทศปะเทียนเฮียนกันกูรันพอhe wants us to stay in rhythm มอ rhythm คันคัลตูรินมินดูมาเสกคา rhythm คันเองนี่กันติจวนกันจะฟ้าเฮียนมีมัลตินเฮียนปะเทียนมินกูอ่ะอมตูรินนุ่มตูรินกันนุ่งแอมปะเทียนออกกันไงท่าไงนี่ทินจงใจนั่นแหละไบเบิลเชื่อนั่นแน่ติจวนจะมีบากะจวน he stay together อมคอมและถ้ามี unity of the spirit กันวนเซลที่ในตัวรินเราที่อินปุ่มขัดนะและอัตราประจวนมิตินเฮียน until ถอนแบก gifting อันมันจวนกันตุ่มนะกัน destination กันกัลเทียนี่กันแข่งเทียนี่ if each person uses the God given grace gifts ที่กันนี่ so today God is calling us all of us members of the church to stay in rhythm the rower has to listen to the Mr. Boat who gives the rhythm with his kwang we have to stay together and we all have to use our hands and work together to build the church อะตอบแบบคันปอยหมอแอมก็คือ Mr. Boat อะค่ะตรงนี้กันติชวนลลิสวานี Christ is the one who sets the rhythm of his church จุบัง Victoria มีโซโกฟันปอฮีประเทศนี้มินโกอังอ่ะนุ่งเซลตูระอินปุ่มขัดมากันซ่อนเซลตุนตูรินอีลัลไปน์มาสอมจูเซ